bendongo ye ate ba presenter bonabona bamwidi ne ku ground bamwidi yake Mayuge oyo best artist Mayuge 00 music congratulations. Best dancer of the year 2023-2024 babere ba United Nile Talents team fundu kururu noyo salimu kankaire mu amagezi. Best dancers nibana abana ba United Nile Talents team fundu kururu abana bakinye ku mikolo bakinye ku bivulu ezage batakiniye sali mufundu kururu yo mwana yagangula kunebe bya kapera yagangula kwa gadi mu kapera music show talent savio talent search so ako bati amusinzo okukina tegeke dido. Best club of the year mukunkumula amatu ate muwulirisi bulungi tyamage mantandisa okusomesa tiendo wanke best club of the year kankaire mwire mu amagezi kunkumula kutweno best club of the year 2023-2024 okuvuwa Eastern Jeff kutuka Jekanga iziragenda tambwire ngatemba makira abomu nja kubona chichi kankaire mwire mu amagezi best club of the year 2023-2024 Eastern Camp David launch obakategera. Best primary school Quality Kids Kindergarten Academy School Kiguru nti yalina basi niko stedigera 10 yeri Kiguru awo ni performance diri ku chitofu isomero liri Kiguru. Best secondary school of the year 2023-2024 it is Victoria High School Iganga International eriyo mugayiganjubi obuvayo oti eriyo nerisinga visit Victoria High School and Kope what is there Iganga kuchitirirwa mega agemeyo just visit Gandi Kope tege pima. Best artist Kaliro Miliki Vani ikalira omwana yagezezako okukola chebete chitufu ekyendongo Miliki Vani akoze video edakabi nti ono mwana nawuli nti niwo timbe yo gravity nga tomutere ku post tiba ninawo. Best artist Kamuli Kimunana onoge bitontome at akasasi chakole Kamuli yawo chindi ebivulu bidula buli chakola oyo ni nowe Kamuli Kimunana. Best artist Ruuka Flaga Galo agezeza kupushinga media agezeza ko tambula buli kamunene mbade kugula ndi babanga bamutegeire kala kigwana. Best artist Bugweri Wire mesh nechirale cyo naligeza ko kutamuze ndongo ku ground ngani ku media agezeza ko ku radio bagizana kubana be Bugweri. Best audio producer kanchire moire mu amagezi best audio producer of the year 2023-2024 wono ngati wundi bamweta Dropper Beats Ezza lwemba luvuze isitani ngano kubembi abega kangati ngahiti ngatirulwe oyo mwana akubene mbada acidic focus dona it is okay bichi bina buli hiti ya acidic ni chayi wenjaye ni yajikuba eya mutume planet akubene mbani njoyo mu Dropper Beats kati yajigwana ya Eastern kankere mwene mu amagezi dinanga sibaleta Iganga Awards sibaleta Eastern Awards respect big brands. Best radio presenter of the year 2023-2024 ngati woni bamweta XK finals omwana oyo ageziza nti aba MCs abandi waka bakopye ye ngati yatandika n'ekyo hypinga mabana abandi baide batandika okufuna emirimo begomba XK yazimbawo nti atakuze ku radio emyaka mingi. We have to appreciate him, respect. Congratulations bro XK finals. Best MC Bob Swama
eza kyatakoze bana, let us appreciate him. Congratulations brother. Ebivulu agezizaako kuba MC nendo uveyo nti ngoli MC nti ngo enne kivulu kyokozeeko eiganga era kyafuna abantu. We have to appreciate MC Bob Swama nti agezizaako MC nga buli gamu aje mayuge ku bivulu bya Alien, aja Edinda, aja Embale, aje Busi, aje Kalirera nga mwese ku MC. So respect. Best artist iganga kanchire mu iremu amagezi. Best artist iganga ngati undi omwana ono bamweta Isa Soja. Onege ntamwogera mu bwayina byendongo production ti yagano yakule eza kyatakoze eza lwembale luzira ku video buli lwakola agezeza kokola concert